Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka office trekam ke Neru Yuva Kendra Sangathan Jowai. Ringkat kejian trelang ketena trekam ke Ministry of Road Transport and Highway ke Sarkar India. Kalau penlongi ke jing Rakhe ya ke National Road Safety Awareness Campaign kepala sedang naduk ke khatnyo tarik mentau benai. Bat an penkut no haka arpulai tarik mentau benai. Kumban syupen ken mau ke jingja accident hapok kari bat ke jela jongi. Haman la usnam shibun ki mensim brio ki bala du no yala ke jong ke jing ha ke jingja accident. Day namar kani ka daw la shim kani ka sin jam kum ka we ni ki jing ke ba ki brio ki mat. Haman ki por hapok ke imlang salang. Ya kani ka campaign la penlong ha ke leng ki jaka hasor Jowai hayo bat ki jaka school ki jaka sumar dak basam ki pamphlet ringkat ke jing pen sngut ho pat ba ya ki lat jing ada. Lapan sngut ho ro ki kendan an ki bedai bat ki nong nya kali kebakan thop ya baro ki nong nya kali ban light na ke jingja accident kumjuru ban light na ke jing pen shitom bat ke jing pen saja jong ka an. Haga ni ke program lalam khamat da idaman bha pale ibadai pet ya katana trekam ke Jowai traffic police le shimen talang ru da ki khna samla na ke leng kishnong ki badon hapo ka district.